Так, салам алейкум, москвичтер. Так, бүгін 11 февраль, saat 13:58, почти 2 oldu. Көріңіз достар, бүгін еш қандай болады? Бүгін 11, суббота. Москвада таксиде еш қандай болады? Обедке чейін, обедтен кейін көрейік. Обедтен кейін жұмыс қандай болады екен. Видеоны аяғына чейін көріңіз. Лайк, подписка болыңыз достар. Пробка 4 bal deydi. Koeffisient 3.8'e çeyim varken. Bir saat işlep koydum ben 675 rublga. O yaxşı görünmey tatlı o deyim. Takansa görürüz videonu. Так, 1.50 коэффициент мен bir tat. Через 100 метров поверните налево. Sentirge koyacak. Şunday uzun peşakotlar bu köp da şunday aydayn deseng çirkin burulganda tağlarың şup et tosotko apskay etpey koygaның üçün. Так что пешеходду лышып көрүп туруп өткөн жакшы. Так, достор, 32 минутта да 628 кеттик анда. Что-то кийинки заказ чөлек. Так, 1.13 коэффициент мен Шереметова улица 20 дейді ғой. Шол жақ айдайбыз. Короткий заказ ғой чиркен. Так, достор, 13 минутта 229. Ага чейин да bir короткий заказ болгон, 177. Та жолдо bir заказ түштү. Что-то бұл дағы диски короткий 11 минут алға екен. О, кеттік. Дальше. Короткий заказ 13 минутта 221. Яман клиент екен. Жақындап, жетейін деп қойған адресін жол көрсетіп қойған клиентіңер болауы. Жолда да заказ түштү. 18 минутталык. Маршала Жукова да, по-моему. Маршала Жукова. 41 корпус 1 дейт. Давай, кеттик. 4 bal пробка бар. 4 bal пробка жана коэффициент 3.8ге чейин жанып атат. Жаман эмес. Так, достор. 34 минутта 753. Жанагы bir заказ жолдо баратканда айтменен кылып берген bir короткий заказ. Под Москвага келип калдык. Пока заказ түшөлек. Так, да bir заказ 18 минутта 409 рубль. Жолда да bir заказ түшүп калды. Өтеп кар жаап атат. Biraz. Красногорский екен. 34 минутта 20 километр. Кеттик анда. Так, достор, 37 минутта да келдик. 20 километрге 807 рубль болду. Спенска улица дейді. 11 минутта дейді ғой. Алыстан бері татқы жүрген. 808 рубль. О, Москва. Қар жауып баштады. Biraz ұчқындап. Майда жауаса кіп-кичинекей болып. Так. 11 минутта дейді. 1.15 коэффициент мен. Çok, конечно, almayız da. Normal коэффициент мен берсең алабыз. Так что işte алалы. Saat теле кечкирип 5:30 болуп калды. 1:43 мен. Шуну алабыз 8 минутта. Ох, дагы дальше айда берет экен да.
Ого, так. Kettik anda. Так, dostlar 33 minutada geldik. 866 rubl. Жолда келіп отқанда эле заказ түштү. Анда ошол заказга барабыз. Кутузовский проспект. Ошол жака барабызбы? Кутузовский проспект 84, подъезд 3 дейт. Так, 7 минутада жетебиз. Клиентти алып 24 минутада таштайбыз. Андан эсе кеттик ошол жака. Kutuzovский проспект 76 119 менен. Короче, достор 23 минутада 638ге келдик. Азыр заказ түштүк кайра эле. Ошол заказга кеттик анда. Так, бул заказ 18 минутта дейт. Кутузовский 76-дан Чупопинская улица 2 дейт, по 2 дейт. Кеттик анда. Let's go. Так, достор. Daha bir zakaz alıp geldik. 10 minutada 300 rubl. Ага чейин 17 minutada жана заказ 17 minutada 371 377 rubl oldu. Дальше daha bir zakaz düştü. Рыбалкага gelip kaldım ben. Маршала рыбалка. Призова барабыз азыр. Дальше короткий заказ чекин. Так, обскадеттин красавчиксин. Так, 5 minutada geldik dostlar. Korotkий zakaz. 5 minutada alıp geldik. 185 minuta. Дальше kettik. Bugün kar jağıp atat çata. Sanım oldu. Saat 7'den 28 öttü. Метров. Поверните. Маршала Жуковадан заказ. Түшүп атып, мен звук чыкпай калганма. 20 минута минуска. Так. Пробка 3 балл. Коэффициент 3,7-ге чейин көтөрүлгөн. Так что ишти кылалы. Пробка бүгүн суббота, воскресенье пробка аз болот негизи. İşteş gerek. Toka. Так, daha bir zakaz 15 minutta 410. Tak. Saat 8'den 16 ötüp kaldı. Уже geç girdik o çıkın. Харезот açılır. Уже tegak. Так, dostlar saat 9 oldu. Мойкаға кіріп кеттіз. Қар жауып, машина лай, жүрек сығылып кетті ғой. Метро Тушина. Метро Тушинскаяда. Метро Тушинская. 7-ci liniyadan. Мойка бар. Шол жерге келдім. Шол жерден шығып дальше ишти улантабыз ғой. Шу жамгырда, карда, каждый день мойка кыласың ғой чиркин. Так что мойка алалы. Так, достор, мойкадан чыгып bir заказ алып келдик. 20 минутада 529 рубльге. Жолда кайра эле заказ түштү. Отель дейт го, Олимпийский проспект дейт го. Биз Октябрьская улицада жүрөбүз. Кеттик ана дальше. Видео өтө эле узун болуп кетти окшойт, мүмкүн болушунча кыска кылабыз.
Так, достор, saat 12 oldu. Biz жумуш токтоттук. Saat 1'de чыккан болчубуз. Видеону болсо saat 2'den тартып баштадык. 1 saat иштегенден кийин. Saat 1 saat обедибиз бар. 11 saat, 10 saat, 10 saatta biz 7754 rubelge иштедик. Albatta bu жаман эмес, жакшы. Şükür, чыдаса болот. Так, 23 заказ кылыпмын, 7754 рубльге. Конечно, бул жаман эмес. Кечеги бул 10 февралда 7900, бүгүнкү 11 7700. Ошондо saat 10 saatta 7754 рубль бул жакшы эле деп ойлойм. Жаман эмес, иштесе болот. Конечно, 10 saat 12 saat иштесе таксиден, но Москвада жакшы эле. Бүгүн иш болду, просто негедир желание жакшы келген жок. Ошентип ишти кылыш керек. Заказ түшүп атат го, чиркин өчүрүп койдум. Ошо достор, аренда, бензин бардыгын чыгарып аласыңар. Мен 280 километр жүрүпмүн 10 saat ичинде. Ну, примерно 1000 сом, 1200 сомдук бензин кетти. Жок, 1000 сомдук бензин кетиптир, багым жарым болуп, 2000 менен толот. 1000 сомдук бензин, 500 сом обед, 150 сом мойка, ошентип чыгарып аласыңар. Кийинки видеого чейин достор, сөзсүз түрдө лайк и комментарий, каналга подписка болуп унутпайсыз. Ümitim benim sende, gönlüm var.